abusuafo munuaba ekwesikapa ne nso menimu edi ehye yi Ghana wahala dwumadi na ebre asose yede ebesummo ewo too much GHSO akwaba enkoma obibiase da ne da munya ebre eji edwa etie ensem ayede ebebesummo ewo ye fidie kase yi eso na ye nuaba ma yade nyina ye papa Bishop Nyarko a wanya ne baby kwa na watwi yi mu ya yenya se na watwi ye yi no chese ye de ye na ye da ebe hwehwe so ama yakwakope no korabre no ensense bebre na aba ewo ni wonu eche na sense de aba beto edwa kora ene ese enkwada wo mu wo ye Bishop Nyarko eja wo mu ewo echire no ya de ene ya de ayede ehye eye enkwada no de abusuafo esewani ensese ye ka edecho na abusua umayembunra ensem no emu. Children of late Bishop Nyarko allegedly treated badly by family members we ensem a wobi a woben abusuafo no ede aba betu edwa na se de mamuni no Bishop Nyarko na wo yesinitwani abrante Kumawood actor na just wo bonu homodin yie pam wo sinitwa adwuma mu emfa woni robi a wode ebema no wo beye amano abroso obeye amano ayefe na ne wuo no eba ye no ensense bebre na eba eche sinitwafo a wo mo esu ye ko social media ede kokoto wo monitorize ya no mudi peska nyina no ensense bebre eba ede fa ho to the extent of say ni nuanom krampo ene sinitwafo ni bi ekon ye say papa no yare mpo obia anye na adwensem wo beboa no wo ye na wo mo kire odo ede ama wo mo na abusuafo ye nim se nyame boa memenda edi ye nimu yi na ye nua ba me ye papa ya de nyina ye beko akwakope no korabre yakwakope no korabre na biemu no nso no ye nua ba me yi ne korabia no ebekoso ewo Lakeside Estate Community 5 ewo enkran hanom na anopa nonso ekokosi na anopa nonkron ene efa chese 7 am to 9:30 am na wo mu ewia wo mu akwakokata na chikura ewo bosomase eben koforudia Eastern Region eho na dwumadie no ebekoso etise wonte ya amode enkaye no ede ama wo se late Bishop Nyarko ni wo no sa bia ye ho ene bekwakope no korabre na memende ya na ebaso na se memende na ebaso na medi kan ye no abrante yi ewuye na se sinitwani yi ewuye yi abeto eja ese abusuafo no ene enkwada no ye hye wo mu ene yi apopopapa ye hye Bishop Nyarko ne manom ene na nipa wo ben abusuafo no ena ede atu eja na wo kiremu na wo de atu eja ese after say 1 week and I say na watch eda no ewie ye no nkrofo dodo na wo mo adwen say wo mo ebaboa Bishop Emano akwane ese nyina eso enti efa esikasam eno eho enkro no ba ede na chese wo mo yo madwen se eno a eho adwuma na wo mo ebedie eno ema chese abrante no ede atu ejasem empo Bishop Nyarko ne ba panya wodi ekan boba mania obi ana enkrofo ede sika efoso ede ama wo mo eno abrante no abusuafo aje sa account no ede free akwada no ensem a wo ma sizi a enya de se sika no etimi kokopie enkwada no ensem ebem na ne baba me ya ye kan ho asemi so oye graduate of Sunyane Technical University mo beka ya ne papa ewuo eba ye krampo no oba Adom FM ebebe twetwen enkomo ede efa ne papa no ewuo ne ho na ensem no ebeto edwa no na chese ye nua na ensem no ebeto edwa na chese the alleged source no wo kiremu a mobile money a wo mo de to abonten na chese ne bapanyi no na ehwe so asasika ni nyina ebebegu akwada no na nimu a wo hunu bibia ene nipa so mesi asende me papa esika se wo sende ni sei towards na ne no nkro ne ba no wo maje sa account no wo masizi de free akwada no wono mu a enya de sem wo mo get access to it na ebiem so no enso esa ebo so ebiem se even though sika
one more spend day ya na say one more Sunday ye edema eye actor no ni late children no crampo ebiemu say one more benefit emfa eye ne papa ewuo no ho no sa sika no emu peso yemfa bi ema nkwada no 10 pesos 1 peso yenyi mu ba kupo say akwada we je na fa kokot pay bi atade bi fa dru eye wo papa ye ni dra ya dada ho ebi ni wono na se wo bo sika no bi eso no wo chem say sika ni nyina ye de ama wo mo no enya de se yetimi ama enkwada no mu ebi peso say wo mo emfa endi djuma anase wo mo emfa endane dan wo mo na ebiem na wo se chem say ni nyina mu no enkwada no enya de se wo mo eye adwuma wo mo enya adwuma na enye omo eni eda wo mo papa anase wo mo maame eso empo no se eye suku na wo mo kwakrampo na eye wo mo papa ene wo mo maame no na ehwe wo mo na se si papa no afrim na abusuafo eye wo mo ayakayaka de se no na chese wontimi enye enhwe han enhwe ema sa de no ensi ebe o ka bia entimi emmem do obeka no na no endru eye bedwam ye se han sikani ene kasa yetie enti obekom na bia wo no sika no ebi eni ne ho enti wakasa na no endru ejob enuntin ena wode ababeto abonten ema Ghana fo nyina ehunu eye eniye a ayakayaka dia abusuafo no ede ye bishop Nyarko wo mo ema enti wode afutuo ena ema wo mo ama wo mo ehunu se towards a final funeral rite ebekoso June on the 27th Lakeside East Lakeside Estate Community 5 enkran hano se wo honom na waye wadwen se wudi sika ebekwa mabusuafo ene na wadwen hu mienu wo hunu nkwada no na ne wo twembe mpanyin no na ne wo ne na kasa na nse ne telephone number ena wo beje na wa send mobile money ne de agusu de ama wo mo a waye because sika no ekokokodru eye abusuafo enchen pa de ene kafra enya de se enkwada no wo mo sa ebeka because na watwe de krampo na mode koye no enya de se wo mo enya tempesos bimpo ewo emu abrekra wo mo enya adwuma no wo mo nya tempesos bimpo ewo mu na chese nkomutimi e de adanda wo mo enti wo bepa no se eye de wo beboa anaso wo bekwa akojam abusuafo no pa de a ene na wo ye won hyehyeye a wa ye won hyehyeye eye na eye Exp0sed ne nsem ebebetu edwa ewieye no ena Ghana fo bi no nso so eche wo mo adwe na moma yenkenkan eye adwentwe no bi emfa emamo Annabel edia wode ebaye o say what a world we live, may his soul rest in perfect peace, but what the family are doing is not right. Please help the children because the father was living for the children. Wono so ne dia wode eba ye no si ewiase ben kura enie ye papa nyame fa ne kra ensie yie na dia abusuafo ne ye ne enye ne kwan so ano no enye se wo mo eye sa enkwada na ye dia papa ne ti ase no wote ase de ma enkwada no na se wawu na woni kwo no mu biemu na mo hwe enkwada na ne no nche se mo nhye wo mo enie ya ye nia ampiagye e dia wode eba ye o se ejapa ye na papa ejapa wu a na abusua asa ohene ba ne papa eti ase ampa rest in peace legendary wono so ne dia wode eba wo se ampo eja anase ejapa eho na se eja wu na abusua asa ohene ba ne papa eti ase nti se wo papa ti ase dia ene bibi bia ne abusuafo be ye omo se de wo omo pa wa aseman na papa wu ko na bohu wo mo edo wo ene wo mo etan eye wo nti wo ye eja na wo ti wi ase na wo bibi na wo ne wabusua nko na wo ne wo mo echa ka hu se wo ma ebedrum rebi no won beyi wo mani ede ama nkwada no enti wo ye bibia na wa ye bibi ede eja eye enchirima na se nkwada wo be wo mo echire ye nia eye Veronica ede ode eba ye o say Bishop was my lovely style. I love this man so much in terms of action creating Englishman learning. Such a great person. We do remember him. Rest in peace until we meet again. Yemi have been so ede ode eba was say, oh, so sad. Why is the family members doing this to these children? Oh, poor them.
ono so ne de eno no wo ne se adenti ena eye abusuafo yi wo mu edi dwuma bi sei ede akire wo mu edi dwuma bi sei ede akire enkwada no a enye ne kwan so a eno no we ebi ene adwentwa ebaye won so so wo fie den ena wo dwenfa ensem yi hum alaisos ne nsem a wo kan nokure bi ewom na se nokure ewom a adenti ena abusuani ana abusuafo modehie ewo na waja enkwada ewache na mobeye mo adwense mobehye wo mo ene ya mobema wo mo eni etutu aka wo mo nsem abra wo mo eja ana wo mo ena ayi ana se afri mu eye den ena obetimi akade eche abusuafo wo mo adwuma wo mo edie no efuto ben ena wo de bema wo mo na ebiemu nso no se enye no kran so a eden ena beka ede akire eye wo mo a wo mo de eye ensensem bia ense emfata epie efa eye bishop Nyarko ni wo no ho no wo de beka akire wo mo fa wadwenkyere ebra e wo @tumagh comment section obetimi afollow yen e wo ye Instagram page @tumagh_. wo akonya ne se obetimi a share your videos no subscribe to your channel no so wonye ya na ebiom nso so mema remfi so obemia adoma no so se de nya upload video bia watimi enya notification na emrepem no edemagyenkyere nyina ato edwa ede amamo aha ene de edwumadie no ebesi medin ene Exp0sed dase ne yebesane hia say bomoden na hwe too much GH on se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na wo subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hyira na